Anyang laki din! Apa yun, Cesar? Kakaysuna lang at akuri tayo day tangam imbarsak mo kit din. Kasano ajak makapungtot? Sumangpita ka na bambanog manipo di uma, kastoy kit din ti masangputan. Awan nalutungin na po'y, masida, agraman kapay. Kat, umanayon day ta pagpupungtutam, Cesar. Lakas tapay lang ti sungbat mo kanyak, Juliet. Si kaman mo tinabambano ka nagtrabaho, no di ka makapungtot, no kastoy ti masangputan. Sige, padasam nga ipalakam day ta kanyak ta para makita. Anya? Saan ka day nga ingkarim idi kanyak, ano asawaan nak? Agbiagak akasladon niya iti denam. Iso adikan agrikla-reklamo ita. Anya? Kay sumat! Ha? Awan pa'y serserbi ti biyag no kastilaang. Iso na ito tirumbang iti na ito atasa, taawan matlat may karga. Huston, Cesar! Nabuong amin nga imbarsak mo atasa! Awanan tinabati! Nanang! Nay, apayan balasang ko. Nanang, ni Cesar, nagkibori dya balahi. Anya? Ta? Anya madan ti diyo nagkinaawatan? Nanang, nakupitan dya takurimi nga imbarsak na. Sapayag may sa daya takurimi. Titasami, imbarsa-barsak na kit na buong amin. Awanan tinabati ang kagawaan mi, nanang. Hay, jak amaw kada kayo nga agasawa. Apay, anya nga min ayati poon kan rugi dayta. Kaputan na busy na si Mang Pet. Kas jay matanti naramid na. Anak ko, ang mga no di ka man ngamin nagluto, iso anak kapungto ti asawam. Saan, nanang? Kitno kinunana nga agbiagak akasla prinsesa inton makiasawa akin kwa na. Diyak kaya tiagluto, nanang. Di ka tagat mawang akton? Ay, no way. Sana may bagay kanyak day tatrabaho. Bidot nga benday ta ka panunutam, Juliet. No si kati mabatbati iti balayo, rumbang asikati mang trabaho kadagita. Tapno inton makasangpot ti asawam, adda ti nakasagana akanan na. Agkapi ka manang. Naimbag man, tapin masyar ka. Kasano, kat nalipatam siguro, ti agawit iji balay tayo, Cesar. Mayakaran di agdan ti balay dananang di ka pa'y pimasyar. Huwag ngagpay sumanang. Da kayo talaga. Ngamne, apay-apay per kapunto na itaos usaran nyo. Nangipanan nyo kadagati baso yo, inlako yon? Saan manang? Kat ayan na nga raw din ngay. Awanan tinabati. Gapu iti pungtot ko iti asawak. Imbarbarsak ko kat nabuong mat na namin. Anya? Huwag manang. Kat diya akong naggatgatang paper kaplangan tapno inton malpas sa mausar. May budlang latan. Tani, sa dutmat ni Juliet ngagtrabaho ito nagtibalay. Ay, unay mo tanti kasta nga aramid nyo. Saan kayo pa'y lagay managbalbaliw? Ne, ultimo day tatakuriyo, nakupit. Di mo ibaga pinatayab mo amin day ta, Cesar. Eh, kababay nga klonen manang isotipod na. Anya? Da kayong matgayam ti maranak diti waiting shed, nana. Ay, si kamot gayam balasang ko. Agur-urayak man itilugan. Mapan ko man pa siya rin da Juliet kan Cesar ibalay da. Ay, wan anana. Kagap-gapok ijay ngam ay na. Maistresak matan anagapo ijay. Ha? Kasano nga men kat sanda pa'y lagay man nagbalbaliw. Pasaray tumayab amin akagawaan da. Basta adalabas sit asanda pag kinaawatan. Ay, dayta nga raw, di parikot ka dagita nga agasawa. Idi namin siyan, nagawid ni Juliet nga agsangsangit. Di na magkuno apay, kasjay manan,
Nagapada kat imbarsak ni Cesar ti takure kan baso da. Ay, dayta nga ron ti jakat nga ugali ti kabsat ko. Dayta lagi barbarsak iti anyala dita ti amuna no makapungtot. Ay, adamot ka mali ti anak ko. Di na amaw ti tumulong. Dayta ti pagpungpungtutan ti asawa na. Ay na, jak amaw no manopay pa magbaga kadakwada, sakbay nga makapagpanunot da. Dinamagan ti aramid mo, Cesar. Aramid ko lang aya. Aramid ta adwa ko nam a Juliet. Anya? Kat isumat, no saan ka kumangamin asado sa anak mo't nga ungay. Di ko namkit de, di mo amo atong palan ti karim. Anya? Kati sumat, saan ka di nga ing karim kanyak? Ano asawaan nak? Nasaya at to ti panagbiag ko iti denam? Kat naimpay ko na itakin ka. Anya pa ti pirukam. Anya tinasaya at iti biag ko ita, Cesar. Kat no nasaya at lata ti panagbiag mo, gaputa di ka bisbisinan. Kanam lat ta amin na kayat mo. Agsida ka iti naimas, kat adu pa ti kankanam nga ura de mangan lang ti amum nga ramidan. Kat, ising-singir mo itantikan kanak, ha, Cesar? Ala, saan ka madanagan? Tainton bumaknangak, bayadak amin agastos mo kanyak. Ay, jak amukan ka Juliet. Jakon mau awatan da nga ugalim. Apay, awang ka diti plano yung aganak, Cesar. Ay, Ay, apay ngagsinay ka ngay. kayat ko no saan kami amandan iti anak Ronald. Saan kami lang aging kinaawatan iti asawak. Sa bagay, nakayumot din nakanayon ti isyo dito yung ili tayo. Huwag nga ron, kababain, anya lakit din aya. Da kayo, ti ayan na dayta pare. Liklikan nyo ngamin nga ramiden dagiti banag apakaibabayanan nyo. Ay, narigat nga ron daliklikan pare. Jak malapdan tiyagpungtot no sumang petak kat awan naluto amakan. Sa bagay, ore asino mo ita, makapungtot no kasta pare. Huwag pare, iso adinakmat ko mababalaw. Ure na pintas gayam ti asawa no sadot. Useless mo't lang. Anya lakit din aya. Nanang, bakayon ati mapan nagitulod ka dagiti natengkan prutas iti balay na manang Juliet. Ay, unay kamatan nga ubeng. Di ka maibaon. Sapay, banbantayak ti baboy ka. Kaslang ngamin dandane nga ganak. Siya akong tagbantay nanang. Jak kaya ti mapan ijay. Alakit din, itulod maon. Agmotor ka mapan. Jak kaya ti mapan ijay nanang. Ang mga no maranak manan nga agap apadak at may ramanak pay. Apay, inramraman da kamot. Aya, iti apada. Katuwan nanang. Agap apaday di namin sa nang ituludak manan iti prutas. Kan nga ni matamaan nga ro iti moging ko iti barsak ni bayaw makaldiraw. Aniya. Una nang. Iso na awan ti oras siya amang itulod ka kita. Bay anyo nga ro rin. May raman kailang no agap apada. Sika talaga anak ko. Ala, bay amon. Sakon ti mangitulod. Basta bantayam dagiti baboy ko. Una nang. Agyaman nakadagito'y aprutas kan natang nanang. Di yu inyawag, tauray siya kumatim may nangala. Ay, di nakakayat nga awagan ti kabsat mo, takasanaw. Kasla makatawan pa iti palabsan sa kasumungbat iti awag. Nalabas kayo umat, nanang. Kat isumot ngamin anak ko, no apay ngamin amabayag ka asumungbat iti awag. Basta, nanang. Kan maysa, amangan ka no, numatuluyan amatamaan ti muging na iti patay tayaban nyo ang kaldero. Ha?
Naranaan na kanukat, nga agap apa kayo nga agasawa. Kat tumay tayabmat kanon, dagiti kaldero yaw. Kadjay manugang yo, nanang. Ay, agbalbaliw kayo kit din. Tauray siyak nga inam, maumuma ako, nitiday ta nga aramid yaw. Nagbanglo na ti barako akapiyo. Ang kaslaawan mo't ganas kong agkape. Igapo ka rin, tawan gatas na, manang. Pasensya ka na. Talagang amin nasaan kami nga gatang iti gatas. Saan ading ko? Ang paper cup mo't ngamin dito inyawat mo. Apay, awan aya baso yo? Wano, sadot kayong agin now. Saan, manang? Ang nakulpi mo't ngamin nagiti baso mi. Nagiti breakable, awanan nagbate. Ay, kasanomat ngamin, pinagbalin mo nga eroplano dagiti kagawaan nyo. Tumayab mo't amin. Basta, manang. Saan mo't ngamin na maliklikan? Liklikan nyo ti agapa kunakmanan. Tapno maadan man mo ti ragsak dito balayo. Uwan, manang. Ikagumaan may. Kahit matuloy ka diti panagselebraryo iti kasangay ni bakit mo, paray. Uwan, pare. Barang daytan ti pagpatinggaan ti panagap-apa yaw. Uwan nga rod, pare. Tani, kasla awanan ganas ko iti relasyon mi nga agasawa. Takasanaw, kanayon kami mo't nga agapa. Amangan ngamin no awan ti kaaso-asukar mo nga asawa, pare. Iso akas dyan ti asawa. Anyang awan ka sa sukar ko. Saan ka aswait? Ti kayat ko asawa, pare. Nalamyungak mo't nga asawa. Agam sadot ngamin. Isa kanayon akmo't nga agunget ah. Kasapulan nyo siguro ti pamagbaga, pare. Tanay, kasta kayo matay. Wino, ulitin nyo nga tati agkasar. Tapno, bilinan da kayo man ang nagiti ninang kaninong yaw. Una yan ti kastoy na na Carmen. Syakmat nan ti mababain. Apay ka day balasang ko. Adugayam ti bisita ni Juliet. Kat ni, nagkurang dagiti paper plate a ginatang da. Aniya. Kat, ay nangay ti panganan dagiti raduma. Adda jay man mano a plato da. Ngam amoyo ka din, ana. Iso ti sang kadilaw dagiti bisita. Anyamot dagiti a plato, nakupikupit. Kasla panganan ti aso kun kunada. Balay siguro ti sadot da ito kunada pay. Ay na, nakababain nga agpayso da ita. Wan nga rod nana. Nakarkaro manan adya maysa. Nakunana, apatayaban kano ngamin ni Cesar ti kagawaan da tunggal agapa da. Kat amangan kano no pantikan bralaang ni Juliet ti di na patayaban. Aniya! Nag-enjoy iti kasangay ko. Apay ka di bakit? Ha? Bakit ko nam kanyak, Cesar? Wain, bakit? Ay na, saan ta ka din nga gap-apa, tanay. Datati sang kadilaw na iti karuba. Agrama na iti bisita mi di kasangay mo. Uwan nga rod lakay. Pati plato taan na kumpit nakita da. Uwan nga ron, kababain. Sana bali agatang tantumanan. Ngam di mo ngamin ibarbarsak Uwan bakit? Basta agbalbaliw tan. Uwan lakay. Malanga ron, rumara kon. Mapana ko ni di garden. Nagsapa ka mata na rumwar. Itang agsapa ti mayata pa nag-spray ka nagtimula ta. Isa ronom to di balon ha. Oray day tay agalas utsaw. O sige nga rod. Orayam tulat na ti balon mo.
Ato yung tibalon mo, Cesar. Isublim na tabalon, Juliet. Anya? Imbagam nga iyumay ko? Sa ita, ibagam manan nga isublik? Agungat ka pa'y? Sika lang arudan ti intuludan da iti kanan na. Taasino ti sana makaungat. Alas 10 ni Aldaw. Kat anya nga oras sa pimanaw kay Gibalay. Alas 5. Iso akinunak nga alas 8 nga yagmo na tabalon. Oho, adula amin. Naaldawanak nga rod. Ipapilit mo nga raw dahit alas 8. Anya, di mo ka di pinanunot nga amangan numabisinan ti balunam. Isublim na ta. Awan ser-serbim nga asawa. Di isublik no iso ti kunam. Ibalang ko pa yan no iso ti kayat mo. Naka-arti ka man. Alan, ipanaw mo na tabalon. Tayos les mo't lang. Makay remedyo akiti kanak. Unay kan Juliet, di ka pa nakaisaang itinapaw. Anya turasan? Ay unay kan, Cesar. Itay ka pa'y laagsapang agung-ungat. Kitno kay bagbagam, idi parbangon asantan nga gap-apa. Ay, makauman tumot kami na tangararamidam. Ultimo agluto itinapoy, di mo maaramid. Apay, awan ka rin bagas. Day taman, may sasako. Apay, di mo makita. Adumod gayam ti bagas, ngam apay adi ka naglutaw. Nabambano ka nagtrabaho. Sa ita, awan madalunan ang nalutaw. Ay pasensya kan Naging joyak nag-Facebook. Anya? Dahito ti may parbang iti dahito asilpon. Ay, Cesar! Di mo ibarsak to cellphone ko Kanda iti abagas. Isumot la di da ilutaw. Ay! Sige! Ipurwak mo amin dagita bagas, Cesar! Agrama dagita asukar ken asin! Aguma ka! Ibalang mo amin! Hala! Manang, umayak man makipangan. Ay, katwan Cesar. Ngam, apay takas dito in text ni Juliet kanyak. Anya ka di manan ti intex da di apapay. Idi agsapa, nagungot ka kanumanan iji garden nyo. Kat impasublim ti intulod na abalon mo. Ha? Kat itay manan, agong ungot ka kanumanan asim mangpat. Kat tidakas na, imbarsak mo kano ti cellphone na, iso anadadaal. Kan imbalang mo dagiti bakasyo, iso nga awanan ti isaang na. Kasano adyak agunget. Pimarbango na kidagsapa kat imbilin kon nga gibalon iti alas 8. Kamanyat orasan iti simbangpot iti garden. Alas 10. Nabisbisina na ka nagtrabaho. Naladaw pa yan ang ibalon. Katawan mo't araramidon na iti balay. Basol na mo't lagayam. Uwan manang. Kat itay manan. Saan ang nakalutaw? Isa agapo iti asar ka. Imbalang kon ati bagas me. Ang amay na. Mga anak man pa'y, sakbay nga ituloy ko tag-istorya, tanay. Mabisinak una yan. Ading ko, bidot mo matday ta. Imbes nga ibalang mo kumati bagasyo, binagaam ti asawam kat nagluto ka. Anya nga ita, nabisinan ka lang arudan. Ay na, ti asawam, ayabam to man tagsasarita tayon to. Saanen ang nasaya at ti mapaspasamak iti nagbaetan nyo? Manang. Liklikan nyo ti agapa. Tamay saday ta amang itunda iti pagbisinan nyo nga agasawa. Inyawag ni Helen ti inararamid yo nga agasawa. Nanang, makantayo pa'y man, sakbay kayong agsermon. Ay unay matdaytan nga aramid mo, Juliet. Kasla kayo laubeng. Kitaan nyo man dayta. Gapo iti bisin yaw. Nagsiawid kayo nga agasawa. Basol ni Cesar Apay nga min nga imbulang nati bagas me. Bidot yung matdayta adwa anak ko. Di ka nga min agsadot-sadot tapno saan nga agungot ti asawam. Ni Mat Cesar, dayta la agi barbarsak iti anyala dita ti amuna. Ultimo bagas, ibalang na. Day tangarod nanang. Mala, bayam anak ko. Inton bigat, agurnong tayaw. Pagsasaritaan tayo ti mapaspasamak ka na kayo.
Parang maurnos tinagbatan niyaw. Tamade ti agasawa akanayon nga agapa. Awan ti nasaya at nga ibunga na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kabay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Vicky Bakad, kumusta kan? Ne, di mo imbaga nga agawid kagayang Poldo. Uwan na ta awan mo ta. Anya ti awanan? Awalan pagtrabahuan may. Naa, apay ngay. Dagiti padam ang minero ngay. Awan nga ro din bakit? San miya may tuloy? Tawan mo't pinanser may. Adda mo ti sigot a financer yo. Adda ang narigat mo't amadawatan iti basto. Nagsurrender rin, bakit? Iti anya makagapo. Yakman na mo iti dadya tao. Rupat kwarta mo kami. Amangan kit di mo, no day naramid yo, adi na nagustuhan. Awan man. Yung laki din. Talaga laki di arupat kwarta, dadya tao. Anyat ako na ti financial tayo, Manong Porto. Awanan. Alanganin lang. Ay sus, kasano nga ludin da tamanong? Kasano ti trabaho tayo? Amagi din no damamom. Amayat nga ag-financer. Tokmol. Awan manong. Imposible mo naman ti amamom. Ano gayem mo abak nang. Tay nalaka kumamadawatan. Narigat ti maadda ni ti imot kun rupat kwarta financer. Ada ni Manong Chucho. Ngamjak sigurado no kayat na ti ak financial. Adda magam amamom. Kasarita ma. Anyat amom ngay. Amangan no kayat na. O sige, kasalitak to no sa anin abi si Manong. Ado nga minti pa ka kumyakuman na dechay. Kasarita mo dagos ah. Tapno may tuloy tayo tinarugyan tayo. Financer lang hindi ko sayang amin daw dyan. Sana may tuloy. Anya tiyo may baga, Carlo. Diretsuen kan Manong Chocho. Amang ano kayat mo tag financial. Ha? Agsapsapol nga ni Manong Porto ti financial mi. Ni Poldo, akalugaran tayo? Wen Manong, Ibagam kan ko na, tayo suto may makisarita dito'y balay. awan ka no ulas na ya. Isu asyak ti imbaon na ya. Ipalawag mo nga rod kanyak no kasano dayta. Kano kasano ti bingay. No magusto, di siya akon, ti financer. No kasta, sikat ti mangyarwar iti kwarta, Jojo lakay. Wan Almira bakit? Siyak tagbali na financier da. Mayot nga tamat dayta. Mapagtalkan nga ta, dagita tattao. Amok mo't kit din ni Carlo, bakit? Mapagtalkan mo tadya tao. Sika no niya ti desisyon mo lakay. Saan matsiguro takas no ipadas ta? No mapagtalkan dagita tattao, apay kit din asaan. Awaga ka rin ni Carlo. Ibagak ngay manlugot ka. O sige, ilistam lang amin ti kwarta nga ititad mo kadakwada, tapno di mo malipatan. Wan bakit? Kasta talaga taramidak. Kasaritam matlaang ti boss da, kan ag-monitor ka, no saan ka busy. Anyati ko na bitayan, anak ko. Ag-financer kayo, kundi lakay mo. Wala nang, masino ba't kay titulungan niyaw? Dapuldo akalugaran tayo nanang. Awan ka nung amin ti financer da. Amuyo mat ti usok nanang. Kunak man no da financer da. Jak man amo nanang. Ngam imay ni Carlo iji balay idi na minsan. Kinasarita na nila kay ko, may papaniti day tabanag. Kada kayo, ano niya, mati plano yun. Mapagtalkan mo siguro dagita tattao. Bareng ananang. Nakita ka din nila kay mauti pagtrabahuan da.
Isu ti mapandakitaan ka ni Carlo ita, nanang. Usto Baybayat mo laang no makita na nga umuna. Sakbay amang irwar kayo iti kwarta. Kumusta ka Nakita ka din ni Jojo ti usok tayo, Carlo. Wen, Manong Poldo. Anya ka timbaga na. Manugot ka din nga iso tagbalin na financer tayo. Wen, Manong. Pindisita mi to usok tayo di kalman kat imanugot me. Nasayat mo nga rin no kasta. Saan tayo? Naparikot tayo basto. Wen, Manong. Nimbag nga rin ta imanugot ni Manong Jojo. Manong ay tinted na kwartakin ka. Awan pa tinted na Manong. Siya kakano, ti mapan makasalita kang kuwana ta siya katibos. Sige. Mapana kita yanda, inton malam. Ibagam ka na kiti kakadwam, tay tuloy tayo ti trabaho, inton Sabado. Wen, Manong Poldo. Iteks ko day, tamit layang. Agim impaki ka mo't lakay. Anya kalaki din bakit? Ituloy mi ti trabaho mi ita. Apay, ada na biro kanyo a financer? Manugot ni Jojo akalugaran tayo. Iso ti financer mi ita, bakit? Kat, ada inted na nga abas tuyo? Kwarta tinted na. Da kami ti makamo amang i-budget. Ay, kat nasaya at ano kasta? Say-saya atan yung ti trabaho yo, tapno makabawi kayo, itilugi yo. Ay katwa na. Matik daytan bakit? Aywan gayam. Binayadam ka no matibagas nga inutang ko, iti tersena. Nalpasan. Kinisiyak tinted ni Jojo. Kapang abas to mi. Iso pa lang timbayad ko. Ni, kita ama. Abangan no agreklamo, dagiti kakadwang nga agtrab-trabaho. Nyalaki din na ya bakit? Siyak ti makamo. Daanag mo na ya. Carlo, naibusin tayo basto tayo. Awagam ni Jojo. Tamangtid man ang dito kwarta. Mano alawas lang tinapalabas, sipod ng tid ni Manong Jojo, Manong Poldo. Naibusin day jay. Anya kalaki din na ya. Ibagak ka diyan na ibusan, no dapay. Nagkumik ka mo tayo. O sige Manong, awagak inton madamdama. Na, ape madamdama pa langay. Mabalin mo nga itamot langay. At dapat matibagas kan si datayo, Manong. Nuan niya timbaga Carlo iso taramidam. Laglagi pa, masyaktipos dito eh. Mala, awagam itamot lang. Ibagam amang te dito kwarta, tanay ibusin te basto tayo. Lagi ini. Asino dyan mawag, Jojo Lakay? Ni Carlo bakit? Anya timbaga na. Kwarta man na. Naibus ka no ti abastuda. Manan? Kaano lang idinangtad kay ti kwarta kadakwada Naitangarod ka. Dakkel matan ti gastos mo iti usok dalakay. Nakalista mo't kiti amin. Masurot lat at itulagan mi kan Poldo. Bakit? Wen nakalista amin. Ngam, adamat lang at atigunggo nam di talakay. Manumat ti dinawat da. Ngam, awan pa himat tinayrimit daken ka. Ano sanda ti aguray bakit? Sanda pa'y anak kagiling. Iso talagang awan. Kat, itad mo nga rudmanan ti kwarta daw dawatan da. Awan na. Las da ito yan. Ibagak mo't lang arugyan dan tigiling. Kapilitan Ang mga nukarkaro a dumakkel ti gastos mo, kat awan to ti agsubli. Di si kamat ti malugi. Wen, bakit? Amok daytan. Ada ka di mat lang inrimit da puldo. Awan pa'y nga rod nanang. Kay no mano abulan ang tinapalabas. Kinapudno na. Dakkel matan ti gastos mi kanila kay ko kadakwada nanang. Imposible matano awan pa'y naila ko da. Isumat ti kunada nana. Ibagam kanila kay mo.
Tama pa na bisitaan ti pagtrab-trabahuan da kita. Iti kasta, maamuan na mailaang ti puno akasasaad da. Wana nang, narigat ti agfinanser no maminsan. Nang runa no awan kasuratan. Narigat ti agtalag iti sabali a tao. Taditay ammo ti kapanunuotan da. Day tamat lang ti may sa pagdandanagak nanang. No awan ti may rimit da. Ay awanon. Dakkel alugi mi kinila kay ko. Sapay la ko tama pagtalkan da kita at tao, anak ko. Manong Pulto, ape nga limlim nga yung tida dumapalito. Shh! Ang iwat mo ka disi ka, Carlo. Ape met nga kastangay, Manong. Ha? Ang mga numakadlaw ni Manong Jojo, kaya nakita katrabawan tayo. Saan da makadlaw? No saan ka nga gipulong? Ang ay ba ti... Carlo, asino ti boss dito aya? Ha? Siyak mo noan niya timbaga. Iso ti masorot. Nalamag. Wait, Manong. Di ka madanagan. Ikang kay tibingay mo no mailako da gitoy. Ngam niya, di mo padpadasin da gipulong iti ore asino man. Tatalaga adakis ka kanyak no aramidam na ita. Oh, adda ka matgayam, Puldo. Adalamapan ko katangan ni Jesentro bakit? Anya ti mapan mo gatangan. Usaran mi jay usok ah. Anya laki din. No kasta, agsubli ka motla adagos. Ay kapilitan ah. Ang mga nusan nga mo da Carlo, tera aramidin da jay. Agtugaw ka nga ro doon, tamang idasarak iti kanam. Anya masila ay. Bukal man na isula ang matisida. Mala, igawan na mga raw. Tagpasintro akpay, hinton madamdama. Manong Pulto, pinayaban na kanumet. Agtugaw ka, tagsarita ta. Wen, may papanitian niya Manong. Itad ko, tibingay mo. Piyang ako. Bingay mo, itiindulin ko ang palitok. Anya. Awata mo. Di ka pala ginarti dita. Yo, kwalta na ito yan. Manong, mabuti nga. Alam kay din. Naging kabaylaan mo dita. Manong, Di mo ibagbaga kadagiti kakadwata ti may papaniti da ita kwarta. Si kalang tinikak. Numaamon da. Amuklatan na sikatin ng idanon kadakwada. Nawatam. Kumusta kayo matindito Carlo? okay lang bet Manong. Ado ka di ba't lang tibalitok? Saan pa nga nalpas tigiling Manong? Kaano nga tabalpas? Ito sumalo na alawas siguro. Tibos yung ay. Awan ni Manong Pulto dito eh. Nagawit iti kalman. Kaano nga agsubli? Bigat tiyak sa pa Manong. Lumagasak nga ron dita ayanda. Tapno makapagsarita kami man. Nasaysayat pa Manong. Isto kami ti agdis desisyon dito eh. May mayat no na kayo adwat agsalita. Face to face. Kumusta nga Puldo? Adda ka diti may remityo? Isungarod nga mayak dito balayaw manong. Umay ko ito, ti bunga ti bannog me, iti manuapulan. Ne, daytoy lang. Wan manong, basit nga rin tinornong. Awan pa'y sama ti 10 grams dito eh. Ha? Ay, diya ka mo ah. Si kamot tin ti makamo ang mga ko, manong. Anya, saan pa'y nga umanay daytoy akasukat ti amin na gastos ko ah? Ano sampay lang, manong. Adan to, ti pa nagswerte tayo. Anya, Malamanong, pakada kon, tado pa ti trabaho nga guroray. Iyumay kon tumanay, no adda maurnong.
tinrimit da abalitokken ka lakay? Wan, isulayang matinyag ni Puldo itay. Anya lakit din. Kaslaawan pa'y 10 grams dita. Talagang awan bakit? Ay awanan. Lugi ka dita. Naimbag ko man nung nagsubli ti puunam. Day tangarod bakit? Gumawan man. Sana mabaling ay pilit ko no tayo lang tirimwar. Anya nga ron ti planom ita. Kayat mo pa iti agbalin a financer da lakay? Diyak makapagpanunutan na imbag bakit? Diyak mo. No siyak ti sika. Isardeng mo pa'y laang. Duktalam no apay aday talaang ti inrimit da ken ka. Ang mga no inla ko da gaya man iti sabali ti daddo maabalitok da. Inlimit ka din ni Manong Puldo, ti basit abalito kada kayo? Wen, diyak karoon mo. Ngay tuloy ko pa iti mangiruwari da bastoyo. Dakkel mo't ngamin ti lugay. 10 grams lang tinrimit na. Manong, ibaga ko ti Pudno. Basit, tinilimit ni Manong Puldo ngamin. Ilimlimyang na dati daduma, ibulsa na. Kinapudno na, adati na ilakonan. Anya. No, sakti na kayo. Saan kayo na mangiluwal yat si kwarta? Ngamin, luklukwin na kayo ni Manong Puldo. Italayang anamuak, Idi sak ka mismo tinakakita iti nalamit na. Isugayam abasit mo ol nung abalitok. Tailimlimyang na tinadumaya. Ulit ti siguro na pinansyal mi. Nagsulindel mit layang Manong. Anya. Nakapagpanunot ka rin, Manong Jojo. Mangtid ka man iti basto mo ya. Ta ituloy mo iti agtrabaho, Inton Martes. Pasensya kan. Ngamdya akong kaya tagbali na finanseryo. Ha? Nyalaki din, Manong. Sayang mo iti oportunidad. Ang mga nung makabawi tayo ita, Manong. Kasano nga rot ang makabawi tayo? Na ilamlamang mamatibalitok na irimidyo ko ma. Manong Jojo. Kinasarita dakdag iti tauham. Isungam mo kundi amin. Ha? Ladingitag. Ngamdya kon kaya tagbali na finanseryo. Dakkel tilugik iti damo. Kadyak kayat amanayunan pa ita. Na. Sino ka dagiti tauwan ko? Tiyan nagipulongin ka, Manong. Aramid na kita. Nyalaki din. Di ka naglibak. Tadda impakita da pa maneknek. Ha? Agsapul ka laangan iti sabali a finanser mo. Manong. Numan pa itaad da mabirukam. Di mo aramidan kan kuana tikas iti naramid mo kanyak. Ganti mo na finanser mo. Nalawag. Unayin da ita, Jojo. Mangyaw awan mo. Di mo man ipabasol iti sabali at tao dagiti kamali a desisyon mo iti biag si Kapuldo. Mayatin di plano ba kayo? Rugyan mi kuman ti trabaho Inton Martes. Unay. Si kalaangan ti agtrabaho Inton Martes, tapi manawon dagiti trabahador mo. Awan mo't laang ti pinanser mo, tanadismaya iti aramid mo. No agsasaw ka, Biki, kasladam mo, Mike. Amok ti aramid mo. Inlamang mo ti daddo maabalitok nga irimit yu kuma kini Jojo. Sana po no da ita. At dati ibirin siya iso di ka makapaglibak. Na ita manggundawa iti pada matao ngamin ti ammom. Anya nga ita, nagsurrender ang ti finanseryo. Nagadwabak nang dito. Makabiro kak to, iti mayat a financer. Ngam iti dayja, Jojo. Apay, iso lang nga yata da kwartara. Wan ano, dapay mayat. No awan ngay. Ay, agbalbaliw ka ngaminan. Laglagi pam, ano man ang gundaway ka. Saan da ka abendisyonan ti na marswa? Anya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. At
Anya laki din! Ay, naimbag ka pa'y mare. Si kakit dimat. Bigbigat nga naimbag ka pa'y mare ti ibagbagam. Naku, nagdaita. Kaputa sana na malapdan di pa nagasenso ti biyagyo nga agasawa. Si kakit dimat. Gagat kan anos laang ti puunan, mare. Agasaman? At dante na ipatagdaryo Bias Gasoline Station. Sa ita? Adaman ang tikaluklukat na panganan nyo? Wen mare. Naimbagla ang pangalaan iti pag-tuition ti duwang anak mi. Ay, puno na itamare. Masapol, diskarte ita manawan. Diskarte, gagat kan anos ti puunan ko nakmanen. Iso nga aggagat ka, mare. Saan ka mapukpukawan iti namnama? Kanayon mo panunutan nga dantulat ta. Lakay, nakitam ka di ti post ti Maysa kadagiti nangan ije restaurant ta idi na minsan nga aldaw? Ha? Saan ba kayo? Apay aya? Sigun iti post na, naku na satisfied customer ka no. Kasta ka day. Ay, mayat Dati kasta nag-post. Wen lakay, katamom ka di? Naku na napay iti post na, a highly recommended ka no ti Bea's Restaurant. Apo? Sapay la ko ma. Tamanay nayunan. Tikas king kwa na nag-post. Iti kasta. Wen nga rod lakay, 10/10 ka no para kan kwa na ti food review na. Ken maysa, naku na napay iti post na, nagmayat ka no ti panangasikaso dagiti crew kan kwa na. Ina, nagmayat man ba kayo? Ala, itultuloy tayo. Tinasaya ta serbisyo ti restaurant. Iti kasta, umadaw ti customer tayo. Mare, nakitam ka diti in-shared post ni Bea, idi kalman. Ha? Saan, Mare? Anya ka di dayjay? Ay na mare, kasta unay aragsak na, gapula ang itimay sa customer daan nag-post at 10/10 kano ti food review na iti restaurant da. Anya? Kunamlan no asino day di abeya. Mamati-mat itimpost ti customer, iso akas taunay mat aragsak na anang i-shared post. Kasta aya? Nagustuhan na ati luto da Bea. Iso akas di siguro ti post na. Hoho, patsyam day jay. Ti kunamkit day, iso akon di post ti customer na iti kasjay, gaputa binayadan na. Kasjay lang day ta. What? Pudno ti bagbagak mare. Iso nga oray nagalas met tiraman ti luto da. 10/10 lata, gaputa da bayad na. Anya laki din. Awisag tuman gayam ni Marilinda inton umay alawas. Ha? Sa dino ti pangawisam ken kuana bakit? Mapan kami mangan ijay restaurant da Bea. Ha? Tapadasan mi man no pudnumot lang ti popos dagiti napannang nanganan amayat kano ti luto da. Una. Mapan kayo mo, tapno maramanan nyo ti menuda ijay. Kasla sa anak ngamin amamati iti popos dagiti tattao nga honest review kano. Anya? Panagkuna ket binayadan laeng ni Bea dagijay. Tapno makuna laeng amaayatan da iti luto da. Bakit? Iso apadasan mi man met ti mapanmangan nupod no met laeng. Mare, amangan no awan papanam inton Lunes. Ha? Awan mo't Mare, apay ka di? Mapanta ko mamangan ijay restaurant da Bea. Ilibre na? Ay, katwan kayat ko Un mare, ilibre ka. Basta duwata amapan. Tasyak man met ti aganes review. Anyat kahit masawan. Siyak met ti aganes review, mare. I-rate ko man met nupudno mo lang dagiti makitkitak iti Facebook. At 10/10 nga honest review. Kasla jackpot yun nga mingkod. Sana bali tama pantamot inton Lunes ako na.
Maamuan ta no pudno mo't laeng. Wen, mare. Ay, ati ko nam. Inawis na ka ni Jinky amapan mga ni Jay Restaurant de Bella intun Lunes, mare. Wen, mare. Mas daawak nga ron ta itaman pa'y anagawis amapan mangan. Sigon kan kwa na, mapan kanomot aganes review. Anya? Kasta timbaga na gan ka? Wen, mare. Jakman amo iti dayjay a babae. Hay, amo konti plano na dayjay. Ha? Dakas manan nga apal ti agtay-taya, kiti panunot na dayjay a babae. Amok ti ugali ni Jinky. Makit-kita na lang amin sumiksikat ti restaurant de Bella. Iso nga agaramid man na niti wagas, tap no makadadaal. Anya lagi din. Ayan na kano dito iti bagbaga dagiti customer a good ambience. Awang may Mare. nagalas mat dito unag ti restaurant na. Ado ti rumbeng ay improve na. Nakalalas. Anya? Kita ang manda ito in-serve da makan. Hay, sana ka satisfied. No siyak ti aganes review. Saan a 10/10 da ito a restaurant. 4/10 ti rate ko. Si kakit dimot, mare. Saan kumamot akasta Nakababain kini Bea no bilang tamangag na. Ay saan? Awan maaramidan na. Honest review nga rod. Anya? Ha? Siyak man ti agpost iti Facebook intun madamdama. Ibagak ti honest review iti daytoy a restaurant. Apay kasta ti lang ang bakit. Una yan. Kita ang manday to'y lakay. Nay, ni Jinky mo dahil nag-post. Ha? Apay kasta ti bagbaga na itipos na. Idi kalman nga da na pananta. Imay dagayam na nga dito Kadwa na ni Marilinda. Ngam ni, kastoy matan ti post na may papan iti restaurant. Anya? Saan ka no satisfied iti food? Kanti pa na nga si kaso dagiti crew kadakwada. Anya pa dahil Not a good ambience kung kuna na pa Ay, unay mo da jayan. 4/10 ti honest review na. Kan ado ka no tinaskan nga improvean dito yung restaurant. Ay, una yun ni Jinky. Nakababay mutin ka dagiti tattao dahil nga impos na. Bayamon lakay. Ado ti makapanagnak, amayat ti panagluto tayo iti foods. Kan ado ti mangibagbaga, amayat ti aglawlaw. Sa bagay, iti kinado ti nga presar iti restaurant ta. Kit isulaang tinidumdumo ti review na. Ay, unay dahil nga anis review. Nyalaki di. Ning, itaman pa'y anasapa ka anagawid lakay. Hinggagarak tinagawid iti nasapa. Gaputan nakita ti post mo iti Facebook. Ha? Unay kamatan, Jinky. Apaya kasi ti mapan mo ipopost. Nakadkadlaw pa ng dadal dahil tangar aramida. Anya pa nang dadaal nga ibagbagam. Kat honest review nga rod. Anya? Awan maaramidan da ta iso nga rod mo ti honest review iti restaurant da. Ayun na yan. Anya langan ti makuna da Bea nga agasawa iti kas nga impos mo. Kat ibagada lata at ibagada. At least, nagbalinak lang ang anapudno iti review. Anya? Kan may isa, pudno matamin dagiti imbagak iti post ko. Awan tinasaya at nga ambience, saan a satisfying ti foods da, kan saan anaasikaso dagiti crew da. Ew! Ado tinasken a ma-improve iti dayjay a restaurant. Ha? Jak, amukin ka. Iso a husto la ang tirate ko a 4/10. Iso a dagiti agpopos iti 10/10. Nabayadan dagijay. Ayun niya lakit din. Tanasken pa'y nga agbayad iti customers. Tapno la ang agparang amayat ti foods da. Nga oray saan mat. Ha? Salbag!
Ha? Si kamat jingki. Unay kamat dan iti popost mo iti Facebook. Ah, tapay, anyat parikot mo. May honest review ka pang nalalaman. Ay, anya lagi din. Kat, pudno mo't dagiti imbagak iti post ko. Anya nga iti maaramidan dadya abeya. Honest review nga, diba? Honest review nga ibagbagam. Nakadkadlaw lang nga ruda na gayat mula ang atadail iti restaurant da. Ha? Makitkitam ngamin nga asensado dan iti biyagda. Iso agasta ka. Anya? Kung ang pa iti post mo, nga awan ti good ambience, kan adutinas kan nga ma-improve iti restaurant da. Ha? Oh, danggam. Danggam ti bagagan ka, ha? Stop, look, and listen. Okay? Ha? No ko naman ni Bea, get adutinas kan nga improve na iti restaurant da, ha? At least dayjay, taadda improve na. Okay? Do you understand? Ha? Entiende? Yan si Kangay, ha? And you? Ikaw? Ha? Adda ka din narugyam nga uray basita negosyon? Anya? Diyak maawatan, no apay akas jay tinapan mo impopos iti Facebook. Ha? Dasayat kumamet, no adda restaurant mo, amaban, ipos, ikan iti honest review. Ay amawan mat. Tay talagang saom ti ado. Ha? Iti kas jay agalawa ti restaurant di Bea. Kaba alam nga damat. Ha? Ama ka irugi, itigas dyan negosyo. Ay saan? No and never. Makapaganas review ka, wagas. Wala ka namang nasimulan, ha? Anya lagi din. Nasaya ata na ibagam day takan ko na, Mari. Ay wana, imbagak tay sumatipod no. Honest review nga ibagbagana. Ha? Di ka tagbain Awan to ba iti magitaan narugyan na? Day tangarod, Mari. Lawlawan ko na simurot kan ko na panangan. Kas day matgayam ti panggap na. Ay, awan da ya jinky. Ipasubo na kalaan. Nakababain kini Bea. Day day nga impose na. Sa pasyak ti kaduhan na panangan. Nagpuskol ti rupa na nagpost ti kas jay. Ana? Nakadkadlawa kas ta unay lang ti apal na. Naimbag kumamit no adabugod na restaurant bimpintas ti serbisyo na ngem ti restaurant da Bea. Ay! Pudno day tamare. Mom, kayat ko nga ibagaday takan kwa na. Iso na laang ata nagtepelak. Amangan nga no ibaga na, nga in libre nak iti makan, sakit kasta ti ibagbagakan kwa na. Oh, di ka ba'y lakit di imbaga Baring no aglimbyo ti dadala panunod na? Bay amon mare, sa nabalita na ibagamutan, bareng maamiris na. Inda di abakla, kunamlan asino. Nay, agsakit tinagam mo kat pudno matimbagana ka. Anya? Honest review nga ibagbagam kat ultimo basit ang negosyo, awan narugyam. Pudno ti imbaga ni baklakan ka. Kundi honest review ka, hindi ka kat nagbain nagpost Adayon, tinadano ni Bea iti biyag. Malaksit iti gasoline station da, at da restaurant da, kan nakabalay da pa yun. Itaman ti balay ta. Ure ka ti ikas na ngagtrabaho kat saan pa ma-improve. Ang mapanmukid din ibagbaga nga ado tinaskan nga improvean iti restaurant da. Nangal alamat iti kinapuskol ti rupam jingki. Lakay. Sa ita binagaan na kanibakla, at napay ganas mo, ngagsakit tinakam na. Idinto tapod no, magtimbaganakin ka. Anya lakit din.
Naawan mo tan iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant tabeya. Ha? Ay, kasta ka di. Ay, Jack nadlawa. Indilit na si ka. Pau, ha! Nakaamiris nga ta, ati awanan ba yung nababae? Ha! Di na madlang arod matagderan ti honest review na amapan na ipopost. Ay, sinalpagit di. Binagaan siguro anila kay na. Ay, sapay na kumata kas tamare. No saan na nga isakit, ha? No saan nga isakit ni Berto alakay na, ti aramid na. Saan mare? Ungtan mo't nila kay nano kwa. Ay, kat nasaya at amare. Kung ano kanunungan na bailang ti aramid ni Jinky. Ha? No di dagat nagpadaan nga awan babainda. Anya? Di da ma-improve ti biyag da, kas kada balay da, ngam nagpuskol ti rupa na, ho, ti lalablabi din na. Anya nga ita, iso ti nakababain, anya lagid din. Honest review. Abay ngay, ngayon delete mo ti post mo iti Facebook. Mare. Tagdaram adi, ha? Impos mo mat nga ro di tagdaram, ha? Ay, si kakit dimot, mare. Naamiris ko asaan gayam anasaya at dayjing inaramid ko. Naimbag man, tada lugar ti panagamiris di tapanunod mo. Nabainan kami siguro, anya. Ha? Kung di honest review ka, ngam day tabukod mo abiyag, di ka mat ma-review, anya lagi din. Husto kumamutan, amare. Nagbabawyak mutan ti inaramid ko. Hoy! Saan na ka mahuston-huston, Tatalaga na sakitin agam ko iti naramid mo. Saan man nasyak ti akin restaurant, ngam, nasakit, riknak. Ha? Dito, masakit. Mare. Oray ka sa ano di ba nagamiris mo nga ibagbagam, nalpasan nga impos mo, saan mo na mabawi iti panuno ti tao, awanan ka itipain. Anya? Imay ka dito'y restaurant mi, tapno agkidaw ka iti pasensya, kunam mare. Wan, mare. Pasensya kayo kuman nga ag-asawa iti naaramid ko kada kayo. Nasayat mo at napanunot mo day tamari, Jinky. Mare. Agyaman ak iti iyo umay mo, uray ka sa no ti panagpasensyam. Nalpasan ti amin. Nalpasan ti panangibabain mo iti restaurant mi. Aga sa man day ta 4/10 nga honest review. Day iti tandaan na, mare. Ag honest review ka laeng iti may sa restaurant no addan bukod mo a negosyo. Anya? Ag honest review ka no kabanglamon nga aramidan ti aramidan ti negosyante. Maawatam. Mare. Nakababain nga ti kundi honest review ka iti restaurant ti akin restaurant. No si ka mismo kat awan mat bukod mo a negosyo. Ha? Pasensya ka iti naibagak, Ngam amirisam a naimbag. Leksyon day taken ka, mare. Uwan, mare. Ala, dito ikalaang. Mangisagana ak iti kananta. Ilibre ka. Pasangwan ka iti makan akap-kap na kam. Barang iti da ito'y agundaway, kat marit da kami iti 10/10. Anya lakit din? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.